obi pemo no wamfi na malady nche se usuro no net ni nyina do kwasea epenyi nche malady medase na eto aso na ne ensempi na wachiri yo yenu aba ameya otwebref yenu ya na obema bi afrese wo de asemi bi atone so pe se wa kedna pon eme ye chini 2 weeks bra me se ana ya wo de asema to kwaku jasi su obra bi afrese ana idi bi atasemi wo de asema tone so pe se wa kedna pon no ye ni to dem 2 weeks it is no brand so person na yakasa wanya no we say asem we ayi kiss ya ebie no yanko 1 hello brama hey mama pa chona udi dey say pata ya pele pa ya fra ukwa pa chona wo ka sa free he pata say wo ka sa free go be so pa chona me wa class here yo ana ya kana sem ya se wo se ono emi do ya sem bi sa to so na ye dey ano asemu ya me ke be 22 about 25 years ago so on the my wa brem de nsam oni de wadi bi akasa me pa 25 years ago e de na si ye ewo yekrum hafasini yo entino me na nya ye nkola ye pie on say those days no ye ko dance ne sa ne manema no nti ye ko jams nti enwumre no me ne me na fofo ye nyina ye ko fie no na ojan na ye se ana wo ye de no so oni ba bia ko finance o ye nsi ye ko fie ne ye nyina na mo ye bedru fie no on ko fie no so ade asa o ko fie ne papa ne den nsi nam se o kan yo meda e no beda me ho ade chi anopa na Sunday nti ade chi anopa Monday no and again ko fie me wo fia na me ko school bae me wo fia me na frɛ me say nkofo bi hwehwɛ me na me na bisa say dia asɛm say my kidnap girl no o ma hwehwɛ no for almost 1 week ne mu hu no na me say me ana na no ana ye ko jam se na me hu no ana me ne ba fie na obeda ya ade chi anopa osoro ko ye na me so ma ko school me hu ne me ni hu no kra the whole week when me hu ba bia da me ka bia ga yi say owo me ho na ne papa call report to police ne papa e da no ne papa no wawu ne mame no so wawu ojo ma se mo ya me kamani bre sempa me first time in life me that police station da bisine yaka o na papa o da police for no ma ba fa me kwakotum se me ma again o yanda age na mama kidnapping no me ka bia ga isi en no kra wo me ho sata ne papa ne ma me woska enti yem so nyafo ye kan ye beka bia ne mam se ne be yem kan na fempenifo ba mu o na madamu ma de ache na mpenifo ba me se mko hu ne papa no mo kopa mo chew ye omo ka bi na be ka che omo se me na po se owo fie ha no wo fie ho so no me so me tie na se kola no wo fie ho anko no wangu no na kola no ni fie ho ne papa ya ka bia mo ntie na mko chi metumu nti me since that day no be sin the Pentecost for man pom wasem bia mo da be sin na me pesa bet Pentecost for di kwa o masom na do ma ye oden na so mo ko Pentecost so mo Pentecost on penifo eno de encourage asoli bia ni pa bonfo me kan ye be ka o wiase nyina etina chese ga no hwa ye ni suban me story we me hu me ta show program no me tentie story I me share baby we cross examination wo akasa personally na mta wasem nti ya me share dia nti that 3 days me ho fa me manko adwuma me wo fie na me wo TikTok na me hu say wo ka say Pentecost for penny no all reversity asem no na esi wanzama say nti o ka no na madwene pass nti wo bo an ne din no asikai and I pay attention to the story. And I call YouTube. I compare with show no. Na me share ni nyina na me hu ye na say an na te ho no. And I catch my wife say ni see here. Na kola o onya kola papa de o onya no ni na say kra enya be 1 year.
Ofrefrem o se o te kaso ade oje me number wo bi ho frefrem se o se o person o share me no ne me din koba ba pressure bi o mama me ne ade no na me hu se no na me kai those days ade o ye na me say no I shouldn't entertain this girl and I'm blocking the number cheso to me so on the wa ye tro agent free ni kwala brem when I'm beside say ba no so wa wo train na nukunu bi on ne wo ye no na kwala ni bi like story pastor but I was not interested because I did the year ba ko be se kwaku jesi kon ba force you I did the year me ntino I was not interested to listen to anything until she was the one na oye eager to meet me no na me hu ade kronti until bibi kasa che me say mami hia no and I'm blocking the number din until na 3 days here me ko hu sa story we no na me hu number say you can call for them say me a victim to this guy until some no more can no cross e yan tro na wucha me da se pa kwa wo ne mami awu ne papa wu ne sister wu like they have that kind of funny lifestyle ne mami no so bi bia no mu di omuachi bibia ne mami ne tijina mu ne papa no tijina ye kan bia papa ne se meye yo en so o ma wu sasa yo e kwa wo ntiano no abusua na abrampa me se asem we be di afe no ne ye nwie victims ye be basa Ghana fo bi ye de o ye ka asem a muntie tan ne ani bre ne ye de ka asem just o tan o de a wasem wo ye hwe nya ne fe o tie kura yo enra ye be ya o ba ye ya wakofa o former o driver ewia mensan na wo a wa ye na kwabena ewia mensan na adofo bi abeboa ye nua be ma toni buache o America abre no 7,700 oh nyame hira no 7,700 ena toni buache de aba Lydia Ajemai 644 nyame hira no ena Rachel Osei ono so 100 cedis ena Benedicta Mawiram nodo ono so edi 51 cedis nyame hira wo mo edi aba enti yeda o masepa toni buache US Radinshraw Lydia Ajemai Rachel say any Benedicta Radinshra mo papa mo wa ebe ma ye na yentumi nyi ye na naketua yi nkwanso emfa ensi ho na bibia enye kama mo amudi bi ba yi nyina erade ehira mo ne mo a mo de beba nyina nso ni akogye akola ketua yi nkwasi wo no na ne papa ne de bone a wadi no kama no enche kura ebedi na kina me bompa esenka wono so yade bi enka nto ne hwam na nko no so operation yes na fe omu nya sika na nka ye de ne nam radio station na ya bono donto na den ya de na wa hu se de wi asem ya na etie case number 1 maami esi eyi no free buy or complainant adwuma ko ahanta agona nkwanta nsa me ba osusu abayewa ya on stepfather Francisca ehwa no free buy when you want to cry do divine ejei pa mensa adwuma ko ahanta agona nkwanta court order in court madam it say Miadum. Oh ye Miadum. Na also. Boko. Uba isho iso ya Bible kuro na be focus ya kasa precaution abodi an cross. Ope de. Ada na wo hwe me mu ahutimi nkasa. Hey. Me pe Bible. Oko yan sole, eko hin chapel. Bizama. Mala meto. Kam sabre kra de awia kay minister na bashi mozama no pa chiama la meto me yodas awia minister na bashi enwumre ma hado me saka me beku ya msum kwet alhambado raka me saka onzo nuka yo na wonde asem kakraka se ye ba no wo se nkata wo wanim wani adi no wodi kwadu kekraka sei betu obi so no me yenkata wanim ne efre ni pakro na okase de ote ono onimu na ne akase ana asem na wo ka no boa sister ye ni abri na ya na yetete ha wo na mo bebo sa kwadu kakraka we na mo pese e kata wanim no ase kire sei ne efre ni pakro na okase de ote ono owu nanim to onimu na ye be kase
asem na da wona mudidi agro no ma hwe ya mukura mechim agum sa mo ya ma dwe sa mo betwa wira e de agu asem so ahyede papa na sakora oto onye momobo a ate wo so sresre no so na ne me koyi asole firi wona ma me kasa obetumi akasa kama esi botuma akasa ye asem be ne aba kasa kire me ni te me pa cho me yale koda mpa bo biase nti nkola ne de omo wo papa ho ene ebusuafo no ho wo adwuma ako ti mo ho na papa na ba ti mbe hu nsuo me wo hofo mbe hu nsuo bi wo mba ndros na se me bisa no se nana divine no wa bosa nana no eye den na ye ne nana wo na ye wo papa na wuku na ye ne papa wuku na ye ne papa sa side ho no bema papa fo no omutumi di o nana no mo bone pa se ya no mo free sa kola ne nyomu mogya wo I don't know se obia be difale ne nana dodo na ye mema ne papa eno mu di sebi sa nkwase asem no kasa no se ne nana mpache ene ye ne den nana na wabosa abla no wafa no timbisa akwana na akwana se nana na afa no timefra papa wo fon so se ne mehu akola no ho na akola no so aka mabisa na wakasa ni papa oho no man no se papa no ntimi nye wuku no mpache eso no se ye che no o se ntimi nye abatement of crime ni papa nti o kataso so are ye o agran kwanta wa wuku ne friend say eje yo eje no so no se sabe wagimi kakra na se ne bane nkwa ehia na me na ni tirima ada ho kasa o se ntimi nye nti no me ne di ho abobo ne me ham wo fon so a nti yami adu ye be yi mi free e fence empa bona so ho eko agona kwan adwuma akọ me ne makuma ba akọ ekoku eguso ekoku na one day ye ba fie na makuma ba akọ kase waso daye ehun we ni nana ye de akwa ne to no ehun nana e wo daye wehun wo daye ne nana ba na ba ma nana ba awo we de we to no ehun wo daye eya wo maame ana me ba choda bi opa uku ne maame aha wehun wo daye makuma ba akọ ne bo amane se wehun me ma se wo daye na oba me so me ba kafra efie kakra enti yale animu na me maame bi o ho no asema kakra aka kire me na kakra asema woka no esuan na wosu hwane kakra no eye minua nom ntafo ye last born no mo ye ntafo esuan na wosu na msi na osu sese se ante kohwe alesase amse o se alesase ase o se alesase aye kuro peta mesumi ni ahode a metumi di akwa kohwe bie enaja adwada no na misi ma me wota krade na misi ma me koye enti me koye ade achi aso na ko ne bae stesi na msia alesina asi ya ma me so sisi aminya am kanti mintumi ma enti ahode no me ma hobi kura enti Easter Sunday ya na me bae mbeto no makuma ewo na ase wo me ma me nua ewo ho nti ono ne nchen na owo me beto ye na akola no so me hu no ye na me fa alisi na obaye am so divan oyo de o si divan ya odimi o se odi se den na ya odi o se odi ni beyin na divan odi ni beyin odi oto ano o se odi meto no wa adam so in fact ha me pa yi na me flow ma me so on fa akola no nana akola keto e wote wo nchen ana onte ne nchen we de no nya ne da no obefa no so ode na ekwai obefa no so ode ne sane na nanti mitimi kropo ma anwene sa ahyase na meti ye no me so divan woni yire o wo yire ahyase ameti ye no me so ma anye ani because ma so me papa nti ma so ma anye ani na ha me se sa asem na ekoso enti onte se Sunday le be hwe akwara na se a me hu ye o she picture na on say ye wo birthmark ho me di ni e wo himpo eni on say ade bi adam ya wo she akwara na se na on say ade white bi eno de ye ne birthmark da bi ye ne birthmark edie no na se ne ho no ba na ode ewo ho den ntina ma ho no apopo yes ano wo no na sa ade ni ho me ba choda bi me de me hu ade me fi say birthmark o ba choda bi
tini be ma na odi etwitwi ho na no ho na basa na odi force e de wo ho na akola no so atiem dada divine me ya no se yedin na me de aduro ye opompo so yedim de aduro ye opompo sa no ka no ai mame mo makra ne to na mo kata na mu nyina ma ye ye nti akra ne nu masem kata na ni mu nyina na kata na ni mu nyina amo man be bia ma why me be ma tu ni din joy amen joy kata na ni mu nyina ma me ye radi nyankopon eto da bia salia low said ye na yo papa we no ansan ke twa ne se be ne be ma na de ahe nanum anasan ke boja funuma na wo hoso na ne hwo na edodo ene ne be ma na ni kan na edodo na papai na papai na eho anwa na esogu janum kata na ni mame ba bia joy et say kasa den kakra wai et say ka chire Kevin ku piano bra kasa wo te say ohu ye ona na divine onye uda ya mpa emotinko for one kasa oya uden eya odiu nenyim edie e kasa edie enyim adekor emotinko enyim ada wo frɛ ne di no ya usana eya intimate enkeka mu o se ye ndi etiema oya udema entietiema kasa oya udema entietiema etiema emoti ko fa wano kasa eya etiema wa onye wadam how many times ahe onye wada say 1 2 3 ahe na onye wada bebile kasa bebile onye wada bebire na ara no da joy won kan kire wo maame oso ko be jame oso ko be ode be jame oba show Kevin munyan ei infro me dear sister me hu ade na se no me fi se birthmark ti se papa panimu etumi di ni pe ma woro akola sise eti sister wo papa no de ko tu nani mo se de ye hu no divano ye hu no wawai owo adwuma kukuro mu ahyase no odwane ko Togo enti mi wo fa bi o ne frɛ ni toku ma fa ne picture ma pacho de me ko boss etin wo dem wo manya bi sister nyame nhira so wagina wate manya bi wadwane ko Togo okwa ahyase na case ni ba odwane ko Togo ena obaaye no ko ka che ne maame se omo de asem ato no so ena ne maame ma no kosua num se on famila divine nti se oba na se ubi a ebi oba make attempt se oba bono no on fa kosua ne hwehwe wona emodua na divine ne maame te ase ne maame wo ho papa no mom na afim papa no afim ba maame no so enye me Mr. no Father ba bere wa no te ho no ma sa antisi se ne ba adi anyamra sem de entere wa kwasa amamu enkosua ne ba ne kosua so fa mebodua to no so ba no bebodua nti ono so yasa na mankri bi o ne frɛ ni toku ono so nyame nhira no ba bibi owo bia ono so adi mu akotini pa atuetua sika ma polisifoɔ bebile se yempe no ka we den kan picture ne hia adi ama sika me mama taxi driver say anytime bi obehu ni bia ese say ya ka say grade divine oni agona enya enkwanta ho wo adwuma kukuro mu ho ba mu hu ba bi wo ye hu no da no Friday ye kwatena ho ama ne bo wo na me ko ho friend phone enko on fa try me here see benya na ti say no my sister my musa odi mpe frozen mpacho efe mesi sister say people
Dia na pese ye de boa mo. Mpacho atentene ne na enkoso. But the dey kan no credit ya maba. Na say mo call report to asem no police station. Mpacho ewo Jabi Krom police station. Am reporting they say mo ba na aboa na ahwehwe no. Me pacho. But na nka de hia ni photo no. But ye ka say obia mo susu say apart from adwuma ko no wa. Mo susu say he na bi obetumi akote. Eya okọ ade oso na abura. Sa 2 places no. Eya ota tene yire wo ho. Mpacho yire no so kopra ya me maame. Me papa nua ba. Papa nua ba se. Me papa owo me ni nua ba ne divan yire no. Na da busua wa mo wale abusuam. Asensem wo. Eye de ne ho no so ayesa. Me papa owo me ni nua ba ne sa divan yire no. Aden no so be wale ho. Eno so another story. Mo tumi wale mo ho sa. Na esa mo de mo fi o de incest de. En say mo enye ade bi e ma mo. We fa we na we afa we na mo se be mo buru mo mo. E from ho se buru mfumpa. Anti atentene ne na. E na ye pe. No worry. Wasa na se. Na watumi anya proper abusuan for Ghana for yesrem Dr. AC. AC ejiriba. Momo aye na yempesika makra ni mfa ne ko hospital why na akra ne bewu. Obewu anya obewu. Anya obewu. Said the akra no ade na se nyina woro no. Akola na se nyina wuro. Ahoma na ewo na wo nyina na tetina wo hwe wo na ye ho amna pa watu akora na moja firi mu so ba aye moja firi mu ba ewrade aye so wasi boni kwa mu sa ne de onfo ni yesi ni nua bi se ya chi ni du obebe li ni du no yo yate ya chi ni du obebe li omu ina di akire se nya no kure omu papa ntumi anya sa nti enam se nti na ni ade no odwane omu ina ne ekuma na ya aka Dr. AC wada roma photo ya me dia send we akola 5 years ago no ane nana etimi ni nada makola si nyina wo bere aye ko sa no kolasia wo braye kosa nti mesiro doctor wo mu fraguna nkwanta eduma ko ahanta west momo aye ne mpe aduro emfa kole nko hospital wa doctor is mesiro to men kan da roma ebusuafo am wo hye na ye ne kora de obi hwe obi ye menyina na YouTube ne Facebook e pam chew momo aye ne emfa kole nko hospital na kora ni bewu o mesi wo hye picture na sina ye ho amna goodness diaspora for am wo hwe sompa no asem no ne da ho no o akola no se ade na aye white on ase no enye se eye birth mark we dey can say birth mark yes ne ho ba na wodi ne be ma ne hwi akola na de ne ho na che so mo ye titirafo na ku di duabo tane sa wo ko beku no di duabo utirim pa cha asem na sa ne papa ya wo ba sei no na da kola we nya ukunya ne ba no di dua hye utirim me da no di obogu da no di dua obogu mitirim ono na wo miensa mitimo parent me no so tam da hospital ye pamon wa me anche no na ada so ne wale se de mogai wodi dua be hye utirim wa mfanko ehye ne bag ya man police from sister amfanko ehye ne bag sika sa on sign ni sika ye awrade adofo mo aye na de obi afre no wa hwe che sade no he ye awrade nyankopon kramo onya do mpo be na no ayi kuro na me se mo aye gwate mo a mo che o Facebook abusuafo me pa mo chew na asem ni mo ya che se sika om de be ko police station kula sika om de ko police station kula ye ni bi Shelly love me sra mo ame mo fan to me la we ya so ni enyi ma doctor awrade Mr. Champo, me judge man here. My friends, penny, wine. Hello?
Me pacho penyin. Good afternoon. Okay. Boko there. Good. Yo, your friend me Oheneni ni me ye adwuma Sompa TV Kumase. Okay. Your friend me Oheneni ni me ye adwuma Sompa TV Kumase. Maami bi omo di asem abrɛ yɛn. Maami esi. Omo di asem bi abrɛ yɛn sɛ o papa divine ejeyi. Pa mensa. Wafa ne nana e makola na se abie se ho. Wo se ye chi du, wo bebe du. Eti anu na me busa sɛ yɛ no korɛ. Sompa TV. Sompa TV. Pacho ai. Na, ande jari, estaba so papa de O se ye chi wo papa 10 times, wo bebe no 10 times. Ada, apona tisa. Dia 90 sa wo na dia akwala ne ka 90 sa na dia wo ka no 90 sa. Hello. Me tie. Okay, ni check. Akwala na ndera. Aha. If you own that akuda man to akuyere. Eka tse waso na I ono ka tse nse no. Akwala no patete mpapwa ofa. Para potiti. I me tie openyi. Why is it all the other upon a pan? Sadia. The come very if you don't tell like what with it. Oh, shit. No, have a fun in it. I'll call, I'm good. I said, I'm going down the pole. You found with your long term. And Jerry, I'm calling you now. But they don't go to the run. At the run. Or the next one was not in the country, Martin. Mama, this is my I can say. And I'm calling on Nuban. I know it. Now, you take on. Now, I don't care what down. Like I can say. Okay. Blah, kasawa meet you. Okay. Like I said, yes, I want to have good yes, I see. One is I can find the body. You want to kind of Me pacho penyi. Asem no mo nya no kra na ne ade na papa wadwane. Se ona na ye kan no kra ade nti wadwane. You see, ana me tell, ana ki mu ne no to ma. No. Ona me make cara. No one is here, like I said, and probably over there, our father, our power catch up. Now, in your time, they had you, and you not to hear the offer. And I don't want to. Now, I mean, it's all at the end, a better say, I call out 5 years. When you be on fast, a man question is an nana. So, yeah, I call on a DNA. So, when you be on castle on another. Wo bra kwala na evidence na se bie so wo hye picture ni bia kwala se yi sei ho bra de wo ye wo ho no wan hye ya wo meme ya chi na wo ba bia papa wo de ne beba se wo ka se papa no eh se wo se ba bia ya chi papa ne 10 aba koyi ni 10 eti wo nim ba bia wo ah sa no mo ka so say a chene 10 ubeyi ni 10 because bra asam na ya madam yes madam yes asena o ta ja ta ti no ya adigo adigo mu ti ya me se bra ma ti wa ane ti ba ko na ya Mine is never going to yo, ya say penny, ya das. Hey. Ajuma ko hunter. Police for ya damase. Jabi Krom police station. Yami shramo.
na monye de mu betimi biala o say penyi ne so monche no fa toku so e di hu dwuma o fa toku nyame hira papa commander nyame hira pa ye so o ma frɛ so o mu di akire say de ye pay am why de akora be ko hospital na ne maami kro wo ba no ne papa gye na tumi akobu pono de dua ashuma mi tirim e mama mi na ni so tete no da hospital sika o de be ko police station police report 4 million we nya bi ankwa me yankwoche egye no ye wi ase bi mu huna mane o eti ya we ya ho eni pa be ko so di bone ohianti sister o to asa na dwen no kra no and ne adidua shoot tirim wow papa you are papa and say Erade me say champion. Somebody me dance. I say me there. Ama ye na yafo. Somebody ma papa yi wo mo che say wo yire. Enu ntino na dwe no eye adwuma de. Apart from say wo ye normal no. Akwada no sebi o na se no obi dia ya wo de eya na. Because at the age of 5 years, never penny 50 years. Now continuously no, what year akwadano esano. Now our rituals be a ya wodi eye. And now when I'm a corner, when I'm going to so I'm saying that no happen. Diaspora for me Sramwa, I mean some shape program no. Mama boa me wati na yemfa kolei enko hospital. Doctor say bad o ma online. Doctor de enko be send this see amaye. And no man Sana jumu enka no na enya rituals dia na chese when ma kono no dia akora we ese dia na chese nka ne hu so enwa pa because adia no waye baako waye mienu waye miensa still no ohu akora no mobo akora no ka bibi krampo na wo hu no enu ntino eye mi de pa say abusuafo no akoda yi maame ene akoda yi suwa no ne ade no mu nyira aso as wow na ne mpesa mekane say to Sompa say nipa say wote abusuamu a na wo ye obufuo nkasa wo yin say obetena efie baabi ye wodwane akobia me aposifo na say eso omo so ba be wura asemi mu na wo mo ehwehwe mu ena enkanka ne beyin so ya wodi akira ya wo baaye wo mo nyina epeso omo kire say in fact asem na eya nokura na sofmani wo mo say amamre na say asa ewiase amamre na say bibi samani ade no ya na esi eni ho na se dum pempen so bia hwese na nipa ko no so da ne woni masem oyo enso atinya so da ye ehun say papa no emfa akona we adwene tina o mukasa but yes and tie ukra de wunyini sa ba sa wo na wo bodi e na kwen so innocent kwini ni hwe e na wasan so afo ya ka ho e na do tin say aka no uterus so oti penetrate pa dia e na enya ne nsade ne of mama akwa ne sebe wo ye di dem tino sebi kwa da chimpo no nemom ni ye ne ko a hospital there ebeye yie because wo sha na wo sha so ya na hu ne ma no enya enyini nwie ye ntine baby a me de me wari che mu say ebeye yie eno te tie mo se ndia to mo nim no o mo boy enko a dia akwa no benya baby esi so na me da ase na papa no ye wo dwane kwakwo se baby ni de wonya boni ade na wo twa wonya boni na che se adwuma kokoro no so e te se nkwa na wo se won so ye hu no sa baby o dwane a wo tade ono wota wode onu baby wo tade so wo wiram ona ne ni ono baby o de onu wo hu no ene no wo wiram wo oni ene obe sha homa de ka ko ne de homa de yesi ko no de enu ta apostle no so ka kola ka mo hane hu nwin hwakra ne hu nwin so mama de manuesi my lady na sabi wo kura pani kura wo se na de me kon no na obi agiga no eno kura na ete sen na kwa wo wei ni padane moa yo my lady asem we ni chese amama boto ma chese mewura ho mi hu sane amenka asem ni simfa na papa panyi a wadi 55 years
na wasɔre abɔwura fie me famina na sɛ nana ba on chan kenya bɔne o me be famina na me nana bedi 1 hour me ho bedi sɛ udi no aya ma tokuro kakraka pa ba beda akwada ketwa we ho akra 5 years wo yete 50 ni free 5 years ni free 55 aka 50 wo papa akokora wudi nsemone abɔne nti wada na Nebukadnezar etin wuram oh bɔne beku bɔnefo na bɔne nso betwa bɔnefo asu because ensem ni bi wo ho a wobetimi adwene ho a na asem kakra kase yaba na akra maame ka ho asem na se wakwa akoda na dwo akra papa se wonte ase se ye de asem otu papa so entimakwa akɔfa dua me de awura dem de akwa akɔhwe me yiri trim because me ka no ya maame Sophia Piasari mental healthness London also was send 3,000 yedanase ma Sophia radin shira pa ne yafa kra na nko hospital obewu why hadodo nyame nhira no pa yedanase na my lady asem no bufua to a certain degree eto de bia eya ye hwa Arab countries nimbia sa Asian countries nimbia bema wokokoto oba mo na anampo wokosi defilement ya my lady yetimi the fire service truck hangi uhewiem na ya bru tuwa me wawu sani anka my lady wo kan na anka bema kro ye de ne bema so oni dwuma papa didi no na anka ye de asina aba eja so ne ye de yi abochi niama yi bi nam ho na anka echi anwa na dabi owu koba biom na bema bi di sa nyambra asem na obepa asem papa bi aka akire no asem we mu oya obatan asem we bi to wa sese akra no sesika kra wo ho a ye koye ne surgery ye koye ne den sempo ye pe solutions we nyina wi a my lady akra we ohunu be ma obehunu ne sen obehunu se be ma ye nipa ana be ma ye widini ohu be ma adwene ben ene beba ne tirim oh na we nyina ekoso na nipa na timi anya ho adwane papa panyin wadwane wo maame nso so bo aboso odi wachi ma okosua se obi aka abonidua onu 55 de se ne maame no waya abrewa ana abrewa wo gi abrewa aba hwehwa urade akiri wo kura kosua onka no kure ne no kura wonka no de ya batan sem na nia wo ye no onhwe yie nyesa aka nna kakra nka ne paper fita odi ko kire rande no obekọ ne de hu kokọ asan mu because of bone a wo be ya yesi obi abebu ne ba ho akonta enti maame ne bone a wo di a ne ba ne ho asama ba wo ma ne ba ne nkosu ya se won fa hwefo obi a yesa oba abebu na no be kana asem Dr. Sinso send 3,000 ye do mase nyame nhyira wo mo moma ye nkroko 10,000 sesi ana Ewurade nhyira wo mo pa Ewurade nhyira wo mo pa ma ye na se Kevin fa to so akola na se no anu odin my lady anu odin say o start free say na birthmark o sha na my lady me kran ka be me birthmark atoni pass de obi nkan bi mamente da obi nkan bi mamente da na watimi papa panyi 55 years watimi ni akora da ma wo ho ba wo take aba enti wo poma akora ya ma ne hwetokuro ene mark kakraka waja ne ho wa wi adwane akose Togo na Togo ne yedi bone edwane kose my lady papa no nyame mfa nche ne da na ne maami se oni omo aboso a yede twen asem we hu man so omo na boso oye na nyankopon so nyina na chi no nkokopa because akora kama ka oba be nyina ba be ye oba mu ano ya say ne life so my abusuafo ye sremo Johnson Edujemfi 0541 126626 0541 126626 no mu fa omukodu yo mu fa kra ne hospital na tokura edakola na sen enti my lady e be kwaso asere ye tiefo ya hwefo ya dofo omodo ya omo abre bia omo ta ye chi no ena asem we abade ye chenda o akora ya amwa no a na me de ya me ya ne se wonyini ohu be ma obehunu nse obehunu be ma se jata ana obehunu be ma se enipa ni nyina no yamwa na maamefo so yema ye ninkwa ye ma afo mesra mo nkeka mo kakra ma ye na nti my lady me de manu asi ye ya ma ne de akọ pamochewa ye da ase bebre ye oba tai ye didua shootirim ama utiri adwa akoda pro ha abrampa wo baba yo wo ti geji se wo baba yo asapa ai o abampa o mai wan kwanfo yo ma nine yo ye malady me da sipi nyame hira papa na yenche ye tiefo malady na mesia fem abampa mesia fem
na mare di baby medical dia fa ye wura ni kunu no eje no onim nyansa ba akokora oba wa wasne mu ba na se yesi na ye kan ye ntu ho na mo ye hu kwan ye de asem ne fa so a utimi ko fa ba de ko bo ba ni trim se ukuna kuno e wa asem we ho uko ya sa letter na omodi ama scan ye de mama no sister mo fa bi nko na je ni ye nche no na demo enye wewu because we onya no obeku no se waku man na dwene enye ti a wo ti ha se eduru ba bia nkomo aye die no me hu ni se ensisi so ana de ye ka no so oti so a menim de opeso odwini kokoduro onkomo ehu na beba mu kire ye o anko no kwa na bank asem ye nti on de ye ka no enti aba no de bo no odi de dan wo ku no na nyame na ya adom oda so de ti ase eduru ba bia sabe ma lady man bi mo ko fa mema ni bia mo mfa ma agimi fo sa mema agimi fo bi ti se agei se ejei no wi ni tramo adani aboa na so no kronya ne ba no obedi no malady edi se agimi sa mu wasem we ye agei adie na kura mu firi so no me se prosi for malady o mu ye adwuma beduru ba bia se ye be san krata awudie hu niam se ye san krata anwie ye ti nipa ni wi ansa na krata asem ba aba kwasi iti kromo na ade ahwe obi trim doctor so obesan agisika ansana yakote no we nyansa me na wum eduru ba bia ye nka no kranche wo mu a eye sadwuma na wo mu kro mekire ye mu se tintina ye obi prana dokota wo hama ye di asama ko processor ye san agisika no ye di ade na besan wo man yi mu a ye twi ye yire ho ba bia enye eduru ba bia o man ye tim enso wuro de ye hu hwie enye ye kum nipa yi ya be ye case obi afa obi ya be case na dokota hwem na ye nkonkoti nipa se ma anyi sika ansan a me mfa ma nkoma protifo na nipa na fa no wadi no oto kwa sampani num wi ene tramo no ogira kwamba ntie so tonko huri kwa na nim no oba na chi say yi controversy kwa sampani ba doctor asem we ba hunsem yesre sa ne ma na ekoso no eduru ba bia na mo yama ye homu aba na be fori binom adi asem krani ana mala di mi de meba aye paje mensa aje mensa asem na mebeken sabi mensa fo bi ya jimifo ebiti se aje yi mensa aje se paje yi mala di he wiase no kran ba kope 55 years mala di akran fienum abeden watina ka asema to so sa semi court na kodura akuran fie numa sem o kama lady wo sa huti enye yie eti sa asem na nya nokre wodwa na ekwa hefa wodwa nya fri kromo ewura togo no akwa ba sabi mpani se de wayira woni nimba bi otete wo wunim sa branch ana papa ye kama asemi yes sankrofo no ye fred ye sre malady san nipa ye kana sensa pa mensa no wo wunim no awa duma ku hwa no ye sre wo benya ni bi ate no yire ni pechi na ba bia de be wura ye betim de na ma prosifobia mo fa ne koma no malady se kro na ye kamu asem minim se sabi na mo fa ntemi o minim se honu no bia ye de opade a minim kesi ba ko bai enu nkwasi asem se ye yi ni atwa wura guso enu amepia ha se ya na nkwasi asem ana we so ba betom malady eti ya betina ho ama Ghana fo ma akolati sei ya dini dem ama na wu ade na akosu yi malady mesi me huna de ya na me ho fefe me huna na me amigine se eti wei eti akra betina wiase na se ya de nyina akra kwa obehu me ma so mo te sei obesuro me ma o we mu se no malady ohu be ma ba no so na ma ena nkwa sampani pa mensa na me me yasa ha ene homuwa akasa kontraji malady ni maje na me nam na me hwehwe sa akwa sampani eti president for ho ene gender minister madaroma atapani ni yafra ni malady nyasa sa akwa sampani wono wonzo akwa sampani TV so awia bobet de me kori bia mesremo mo fa le sa mo etimani abrepa akwa siasem akoso bia meka de me dina tembia mo nyama mini na tem edu ba bia akwa sampani bi te se eye pani eye kana semi sese ye tini bredu meyini bredu kwasia wo de daye ene ba mejeje wo papa wo de daye ene ba me save wo papa na prosi for yesremo
omo ye adwuma pa o se hin krom jabi krom ya sremo adwuma de bugu so commander mo ye adwuma ne sremo a abrante ye so tetempotem a wotete kronim kwantia wa no ho abo motokura wotete mantwa odimrika no obefe ebode na wadi maledi wodi a odo sade nyina so ya nwene na mo papa ite kwantia ade sa no obefe no abeda mo nche ne yire nche ne mai mo chi wo mo beba mo nche ne yire enche ne mano enko pro station say wudi samway ye timentra ho e mane fofo na ayekwaye Mr. Tokuwon wona agi asem na ginam na mo wane number mo frame Mr. Tokumai na fe onu ba bi onso aye duro no yesu ye hunu ne yesu ye de abo ano etimaladi nyame ise o sa asem si aba o femfem o mi amahu ene course awu ye wa chire se be ya nyame be ya dom wo de akra na pom de kra na di kan hia wo na nyame nya dom aye ho sei afie de palazzo ana ahoro ho maladi nipa bi di boni o na menim se che papa wei se maladi ne nkwa ekura ni sua maladi no ombesan ba biem maladi yensu so san kwase asem no so edu ba bia nipa bi jimi dodo sapa mesa na do pa me ba na o mane ba tie ne de me ma omle hello good afternoon nyami shiraw pa sana makasem no nyami shiraw papa ya ti modin a wo bofa ya na na tuwa ikesi no nyami shiraw de di kan se papa no ye wu nti ye pakola na pom den okay ye boaboa adofo afrefre me person kai yetimeje 10,000 na ye de ma no mo de ba na mo pakola ni ko police station hospital proper hospital na se de ekwan abeda na se no ya nhwa akola ni bewu bra so mo ba bomoden adi animu na mo fa ni ko hospital ma ye why batamati na mo de ne beko ye benya efia nkwanta na yenya hospital papa doctor ahena akora na se bie dodo why yo dada radi shira o mayenyi o yeah tie say no anamo be na watu afa ho say akosi sen anamo awutuo no sisi ade asamna o police force ena ya de akola no hospital na mo check no na ye bi so a ye di ndima wa mo check o si ya fa no on the Thursday na head no kwaya na no mo kan say ya fa no na anya one time so am say akola na ne nana oni ne ekoba de dia nti obi kwa adwem ko so say obetumi aye ne sa na akola ne so kura nso medi akora nso ho yawo na akola de ona na yawo sa so oba ekse udwane papa na akola according to akola no Achese papa na church ne say ade oye no so ka chiru bia ehu nti sana kusi na da ne yiri manene ne na na that is the case ma me fo no edu stage bia wo papa no ni empa tenase na mu fie wan kasa no mu hia crusade ese be ye crusade wo fie ho because ani wo fie nyina enye we ya wawali ni wunu aba we ya we say kwasi asem wo fie o too much e dey foolish family no one number so da form no odi net mosquito net na adura ho na papa peni mo 55 no odi ntuma aye pillow na odi da ho ado wanya djuma no ye security wo grey ho ja eja to kuma mi nyawo wo ye djuma ene yayi nadi ye wi ne onom nti akrane na divine so no onum tramo ni na wombi wato 5 star 7 crate na esini dem wono ene odi ne ma fra no wonder to Friday no wonder o ye ne nana say sister mu fie mu hia Kristo papa mu hia Kristo any deliverance crusade yankasa ene nkwa de etu maami ontimi nkwada san kwasa sem num
ena kwala no rampa afa na ade na ne abie na nyese obi o no mutramo ne saa ne ma na onyimisa no saa de na ohun so epanimu to wie sa na mama ne nanti obi be hunu opeje na si ne kon se okwa o ya kura na ho ye kura ya ne yanti o na ma na o baba nanti to de ne ba no de si kon o de si na gongon eya ne na penasem abo ne mu due no de ne ba ewurade nyankopon papa we pa me pacho Charlotte Dankwa 1000 cedis refi BJ ho no name 500 Kofi Michael akumaten akumani Kofi Michael akumani ono so 100 cedis ewurade nhira mo abusuafo ye sira mo momoaye ne mfa kure nkwa ya sabia na abrampa ene me se me de show na ma wo malady fama me mama aye nan tikasa eti malady say ye kana me mama yi sabi o sabi malady jaja na wo fie o munyan kwase asem se da bi se me kasa san kwase asem we yi akwa hwe wa wo boni mu ate wasi na gedemu amani mu ate na fie am wo no papafo no kwasiafo nom tramo 55 years woda unimpa na unum tramo wi George kwasia na wo panyini wo suso we so omso num binti ye chene 10 wo be yi ni 10 kafi ni so ya wan onso num bi na malady he se usi dua mu mokoku aho ebe no ano asi enne wo mu free say eno ano no sa tramo ni wi kra punishment we sha na malady wo mbabo dam se ya ntinkrofo wei enni wo masema nkodam omu nkwana nyina malady o mbabo dam ansa na o mawu na ya de boni ana beti wo mu malady du ba bia nipa wo ya de adwene kwatiri wo ya de adwene kwatiri se wo papa 55 years malady enum tramo ni wi fa kolamfie num tesa wo fa ne se pani ene ne dante se wo yire kwasia sabrabo bonanka akokọ motam sabrabo bonanka akokọ motam wo ba wo ware no se wo hwani ye na wo ne da anka ten o se jimi nti wonti menya adwuma no wo ba na tramo ni wi na oguso eti na ene malady abie ne manani obia osabe obaba ne nana bema bia guru no ho ana mepenase ma fi wani sei sensama ya wakosama ne tamfu nsu oba tese obenante no obaba ne namti eya krawe die pa mensa penase mo pa mensa de ne domba kwasiensem no akosen na sei se pasa malady hetokro befua eda kra yase hetokro befua eda kra yase it is sabi enipa wo dwini no odwini kwa tire bedi samwasem wi enipa sabi ni tede sumiasu na wonder man leti said this or dan to my yabobosu yi eti wo nwini ba ku sei ana sabi malady woda mattress a woda so a woda flat ibia anko badwini nyansa hwe se woda eyanto magoso malady hwe se woda nto magoso emuasem wi na pa mensa enipa so no so ewo honom yebesre prosifo omega na agipini ni mpanifo yesre mu asema da hoyi munyira mu fam honyim asema da hoyi munyira mu fam honyim na yehuru kwa yede asem ne befa so malady yesre gana prosifo yesre gana prosifo so munni asem yati maye we say you chronic the saying ahanta adwumako yesre IGP prosifo ene commanders ahodo a etie na wiai si yesremu ahanta adwuma ko yesremu asema asi hoyi anya asem papa asema da hoyi malady anya mo friendship mu ena nya agudie eti prince from benefit etie ya yesremu mutu na nsi asem so na ni braba ya hweye malady akra ye be free ansa na abram paka akra bi ni nya 10000 oh fine kabe 1000 cedis ene yesre tie for sa akaka akra bi ni nya 10,000 nti momfa baby momo line e da so no 0541126626 na yemfa ema wo na omfa enfa kra ne enko hospital preko asana de we chire bia no ya to aso Kevin me anya birthdays ne flyers ni free ho Ora Nathaniel
K Nkonoma Asante Regional FDA boss. Okay. Papa dina woda timi se mechopa. Dina woda ne. Nyame nhira. Esre osu nhira nkwatente de ma na emu adwuma no mwura. Mantemo. Ani tsolom. Ye me koso pa na ya pomuden so ntumi nyina yi. Sa. Te na FDA boss Asante Region. Owura Nathaniel K Nkroma wa wo ba Gerardo ose wodo pa. E na wo we hye woni adwumayefo ni na. Radinyu Fradum Kwadum Kevin Wecha. Belinda upon Ampofoa ifri Jamasi Polyclinic rich woman na erection adwumayefo ni nyina se ne Belinda wudi wa wodai osre nyame hira ene nkwatenten edema na ni diwe Afrani and ne mama Veronica fashion and I will wish you a happy birthday and I would in our day. Brian Diodu Morrison, Republic Academy, Kaswat, if you now for Mr. and Mrs. Oliver Morrison, and I wish you happy birthday and now within our day radin shaw na omade wo ye nyina so enye yi aka flyer no Kevin ya maame Victoria Ajubi oba Penny Victoria Ajubi na Oheneni fan club Columbus Ohio vice president ya maame Joanna Aso ne maame nie ena wawi na woma beye yie ni bi e wo Ghana woma beye yie ni bi e wo Ghana wie na emisa fe na ebra so a womo beye abrochire de no and Saturday April 25th e wo the Church of Pentecost Cleveland Avenue Columbus Ohio na Ohene Boaten Oyeba ena fe ya maami Joanna Aso ono so ye ba enti woto nsafra dofo nyina ena fe eye Bishop Samuel Pobi ono so ye ba ya maami Hana Christodia ono so eye asew e ofie ho omu nyina eboa ama ye maami oba pani Victoria Ajubi na yi a ye bekoso Columbus Ohio 25th April no abaso tie nyina enko boy maami Joanna Aso Oheneni fan club Columbus Ohio vice president o maami asem na make Kevin me allow am nti ye nyina yenko na yenko boa me pa cho Kevin ya na watwa ama me why na me de ama wu asem wu na Abraham pakasa na me ba maladi nti baabia ye ka kosi nyina ne se sebe wiase de nipa uguo no no na abetwa se pamen se free se ne wawi a onwie ni sa no man mra wom papa panimu to me top 55 years we top 5-star crate and so was it creative so edit tramo any wi na diafra ana won 55 years kwasiampani na maladi na medwini nipa ni bi ho amenti ase o se baabi anka wo papa pani a wanyina do 55 years wonya akola o etinka nkura ye na wo afro matuo mofo ena wu mom ena wu jimi na ne wo ma etu awurade nyankopon nyame mu aye ne na maladi atemu ho enipa bi hunu se atemu ho se na wu firi se wawie wonum sa ne ma na enipa bi na wani so se asentatia unsuro nipa bi na wu mu nipa bi a ene wu ni bone a wu dwana kwache wura ma ye dai uni bone wotete mantwe pedie bani nam kroni vivi na yi achen ene ya pawachew eti bla kroni vivi use wonyai uni mu hohe ya ma nkosua na maladi me ne ma me na me ba no so ansan no wa ye de wuye sama me pani a service oba 55 a ebi kwa na nya oba pani ni wei ebi na pani 4 eti wanyini eti du ba bia wanyina wu jimi ya nkantrew oba bere wa wanya ya wuwo kenyansa ana wudi jawu manchirima ene wu na wujimi se dikosua ko bodua se wonyai na okay maladi wa bodua na omrafie se bi wa ko bodua na wi a omrafie se wonyai he eti brafie edu ba bia wo ya batai
na sa wo be jimi amaledi enkata wani nkasa me de asema me kan me defend me ba do wa ye de enye fanima prosifo na mra ni ni okoba bebre timi yes amaledi minnim bi prosifo mo fa ne nko obefi o mesesa kwase ampani num yi wo abrabo be no mo abehwew eya wo koda ba bia ama wasomadwo awu mom esa ebo ne ho ban 55 years ahwepa be no obehwew maledi mu oya wo Father Martin na kase o si Roman father yankwankwa gibi osano na yo tititi eye Roman father o se se yade bi se ye krankra oboa ye Roman father betu ase 0552685117 we OCP Ghana ye nyina yanso ne nsuo toto akuafo ane osifa guso na nso do ebesu se doso 15 ko GB OCP 1020 ko GB fa gu nuaba no so ba bia eton agrochemicals ne ma nyina ubenya bia to ho pa chocho eba industry ye nyina fi ani nchiro nkoje ne ma ni bi chocho eba so ebuso chocho eba cream eye kama chocho royal gel ko GB chocho hand and foot wo nantiri ne won sam enu so ba tirinwa ye fe na odi atwitwi supermarket ba bia ubenya bia to 0504555535 midima fesa wani ama Dr. Time da so obetwa brato yade so epa cho ye wabu akwago ye nyina mfi ani nkyere ho 0244774282 Kojak Farmer ye nyina yemfa ye ni nkyere ho sesie prokodu papa de ye kwakwa gibi afiefie ebedwane ebekọ eye prokodu wa ya posen kama ye di twi yesen die wom eti yi wo se ase enema nyina ama se ye se fita 531070020 Tago Eba Mixture bema bia nkonkwa gibi Tago Eba Mixture bema bia nkonkwa gibi bema untimi nkwesina eya woda ya se tim ba wuni atenkan kwa gibi na infections eye tago 0243228296 Kingdom Herbal Center ye nyina mfi ani nkyere ho Kingdom Herbal Center ye kwakwa gibi the Kingdom Garlic Capsules ani ni bete eye kama me pa chaw se wo mpensuo no a wa ya to mene eye jeda wo minimu a se boko no ma wo na ya tititi ebedwane cholesterol ni pedua bo ebeko ni nyina be free ho Kingdom Ginseng Power Capsule o bema obejinam the Tremendous na Capsule tunamu sa ya de 0597298855 Ancora Homes fiewura fo nyina Ancora Homes obeso ye fiewura ene edwaguo no hwe IPT mane de ani mu kra fani da kwan se ya ye ane ye ne Amstead School ne dia no ye nyina kwa akotobi me pato 3 bedrooms ubenya biato 5 bedrooms ubenya biato 4 bedrooms ubenya biato na se dia wo so to ya na se wa bosola e dia chew kwa promo na waye bibia o mtu kwa de order onfa eno ontade enu bibia na wo mu mane de ho fe o e ho fe eti abrochire for frɛ 0530217766 0530217766 Ancora Homes no efe o na onso won kwatwe asase bia manso makon nyentintini bia bibia de ama kokko GP me pacho grow fine ube grow fine ube grow fine me pacho waya de awie na ahoto eye grow fine moja so ate eye grow fine kete so antumi na di grow fine ni bi da wanu ma wonte ne de eye grow fine me pacho ba pat bipemfo a wawo awie apese upie eye grow fine chima emaye eye grow fine sa na waye grow fine ointment ye di twitwi na honam adwo ba bia ye o ye bia 0244596532 eye digital eba center ye ne dia ba edwama so the boy fashion the boy fashion o woni emo no waye komade ho adwuma nyina etuo nim bibia mama egumi komu oh good o silver eye kama ipacho bomoden asa wo pempem na malady ai Anthony wana na de brewo cross ni nyina wono ana ai Mary de ni nyina wono o mre me Joseph de ni bi obeble obi yo eti ipacho o makola eben Georgina stores ho a okwa onsabeka bi matade ehemi eye adepa ai wa oba ai adepa wo woman of faith wo ni madwuma wo eye fanchine bra ani also Star Junction wa se brebie be hia attack na me hu no oh na tare so na se na fe 2% de papam kaba bibia ma wa friend no 055 072
0049 055 072 0049. Abrampa, ye channel the scanner ban na fe akwa adai akola ketwa no akola no Johnson no Johnson akola ketwa no tumi say na Johnson twa ye brade akola ketwa no be abusiafo Johnson na akola ni Johnson Kevin o ma fa course o ma ye o ko iska no mo ma o mo ko fa o mo ko iska mo ma wo ba betu abefa course o ni fa na fe wa man ko o get me na fe sense 0554931920548929 mame Piasari Sophia ma Sophia Radin Yamisha Dr. CG ba Yamisha woman of faith diaspora Radin Shramo papa say yetiemu a na masomu aboa yen ne ma ye Radin hu momobo na koma so ade ne ahwede bia onye mfa mo am. Hello Pacho yentie o EDK we go yo we policy I find better Chalo diaso oyi ya no afa hey yes be kwa ni omo ni me abaya ra amra emwa yi emwa ye kete ko na de se ni pe we tira je na me diaso de na so yi je tinka ni ya ko na yi mara no afa amana no afa ni o ma me so kwa o ma me no ma me na o ma ni ba years now. Hey, the man really, yeah, that's na senka wo akola wo ye jeina wo ba no senye jimi no wajimi ni tramo ni wia na ka wo papa ye oba sei ka wo kra betena se wo so 0554931920 0548931931 na ya sasem we pa am ko hospital ni we so am san ba na yehunu ba bia asem na kwa koduro cause asem we de se yehu se ya so pa mensa ni mu a ye ntwa so yi ka se be twa so ana eboa. Hello Papa de wo de come on so ni fi road ma se mo wala ka ma ayo yenti o da ma ta na de de wa pa we de no sa fi pa de mi ya kan se pa de de se dia ya samara le wa de na de na tu ni se ya de dia na me ta se ya Amanka bunu bagi na pa mo Islam pa two. Hello 2 and 1 hello yeah ain't you o yale ye de ne koto mpaibo eti ono ade ni si ya na maame ni ho ti oba no ko hu sa kwala na sia esa no ni papa na ono wo ba no didua ko hye ni maame ni tiri ma maame no na ni so tete na hospital sa de na asem no wo ka mama why do you say that every time so one I am not so is really studying well you put my money baby I was not on that anything what you say don't think our God na do be your bibia e be you for them play it's not for you hello good afternoon afternoon that I'm partying you like a woman the baton that me came as some mom in Sompa Nkomo
Just something because Jana and Coco to do my tank of Beboa. Yeah, no more back carry. So I'm papa, I'm great ya do son or do so. And I'm going to look on one name what become in here. Me at it. Hello. Hello. Pacho and council. Now, you are told Papa no fa ane ba 10 years around. You didn't do the most training in a movie and a hole. To tell you, you can answer I already do the Casa crying. This is not as no pen in the banner on the Papa and I think of say out of the Casa. It is Madame, you don't look at Tiffany now, but who will be another one? I want it. Are you? Yes, that's a part. Sapa penny be see. See a chin. How be you now? I got 400 and sana so 10,000. Hey, this is the 400. Ebusian 4. Way, Momla. Hey, Mumatanasi. 10,000 no madam ya enie na nkrofo bi kira dwen se kayema akola no yemfa ne hospital woji because mo je na mo de kono ma hwa mo ba kodu no na ma ye ne basa ma mfa kra na hospital Kevin mo fan to pa mami so mami e na mi busa na sem sister 10,000 ya dofo a omo do yen a yetie mu a omo tie enemre 100 million nyiska wa ya de mamo no obi kira dwen senke yemfa yemfa kra ne nkoji but baby amo beda ne ade na me dwene ho mo de akra ne be ko hospital sister won sa kra ne jonso na ojonso se na jonso twa wa kan o pacho ya we eno akwa se ne ne woni na atete nti ewrade e de ne be ko afie nkwanta daben nyame ya adoma si edura ochina ye de ne be ko ye kwa de be si bia so mo aso ate mesra wa na mo samla pacho yo Abraham Pajimano I receipt bi bia mo twan sende enkofo bi eboa wo mo na asem ya de won hwe a wo mo eku mami wo sesebe ese na dwen enye senti ne dia hye akra ne so anse won ko tete man nkofo se bia we bia we si mama abo nte fe discuss man we ya ni obi ana bae we no ya akra ne hwe pa wo se kuma se fo ne ka se enkaye fa ne ko ji wo ha se enti ne hia extra ni ne me na bebre o en first kan ko dia go kra o da kwala to kra be da kra sei na wanya o mobo na wajiska na wo se mo fa ne hospital ye de se ayi afamudi pa chom de ne be ko Abraham pa mun ka bi nkire wo na ye nsole my lady yes a mo betime nkan wo mukuru na mo koso erade nshira o cause ewia yi ya and da platforms ahodo bebre so nenso kakra yenya ye kura no nyame nti bibi atimi afiri baabi aba ye da erade ase se yenya ne sei na sika na eba nyina na me nso so makoma ebo me periperi kakra kire se baabi a woka so omode ni koi ni ade my lady me hu ne se madwene nkire o ye de wadaroma wo ka bi evom ena kuroi mu chesezesi e no gbanya obi woji kura aka se omunso sky mu kura na nka ne omu beda ha 2 days kura no maya ma chesenia ma bi atini agina eyame madwene enye se menyi omu ni ana bibi na se ebenya da quality health care ne dia because ekoba bia na eba bewie my lady bewie gi ye ayire so bewie gi eno ya asem ya asem o ka
oba ko betimi di media konyaba se tokuru da kola asise na wa nyame ayadom we tumi di less than 1 hour kura nu awurade adom ni mo bro hu ni adom e we yeso ya je 100 million amount now see wo nsuro nyame na wo no ko ya kola na ada chance ya media my man fam die me ne me ma ene ya dofo no ye na dofo nso ase because enye easy sa anemre mpa 100 million die na fom wono mo se ne omo ye ma ne ye fe no ye sere odoma koma se wonhyira wono mo ba bi efiri ba ye bia nyame nhya ho twomfa ma wo mo se ne ye be ya se ne omanya tema ma obi ne dabi ombe se nya tema ma ofoforo nso e ba sa na omo nso so omadom ne ye mo ho na sister yi yesre yade ajamu ya yade ahyamu nze mu hwe ne yie na oba se ho asem ka no ya na nnafom yesem obekọ na jeri na nsem abenya sikenti afa na oba ne ho se oba wale o crowd to hu station wo se no wono wasai wadwene awie enti wo hunu se ska ba fe kura wi de enya ma media obefa kwanya asanyina so age enti ye kan anti wo na mesra wo koi akura bomoden na ye ne yie fama ye oba se asem de ho nsem kan ye no enafo tena ko yi me person ne brem aka 400 ansa na so 10,000 na me fan so mo so na bibia etuntwa my lady na brampa maledi medasi fi nyame nhira obiem maledi mefa kwanya so na masre nyame nhira de amawo amen nyame nhira papa ene abadaye ene odo a oda na dide kira afoforo no bebre kwan wo fa so anyame adom 10,000 yaba no nyame na ne nimti nyame nkoso no onye okese se oboma adofo etie wo maledi mi de meka kire menua mayi ne se yade ho asem ne yeka ana sa akra ya asem ya dawanya agudie enti sebe se wokọ na se odi kokodi agro na akra ne frunsa wan wa japade frunsa ai boy enti ye besre mame we de mana me hu ne se emwa enti aba bedu wo ho no ye serew se nyame ya dom na se mukodura tutumrika fa ne ko utumi fa wo na de wema etwire ba no ana eho no akola na japade na Kevin fato ho epopo ti se de ye di bleach em ye de apopo ekokoduru ho no mo a ni kapleba kobo ba shi enso no se me de 400 no so ne bo ano pepepe me person ye ne kobo ba shi enye nyema me enso no se me ye ne no kwanso ano so eti se wo no gina wona we wanim sei na mo gisika no na mo kodi nkwase asem okro no so a ebe fam to o mo mbetidi maledi on se mu nyina echi mo kodura mama ye hu se doctor amakosi ni so ne ade na ye ma no ye hu bi akosi ba bi o ma hwe na kosi ene ne ma e koso ana maledi won na send bi de bai ye sire nyame sira e de ma wo mu de ye o makoma so ade bia awurade ma ne mre mu ma wo mu ese maledi ene se wuyi 50 pesos kwatu nso amobi no ya asem foforo na ubo mu ya we si di 30 we si di 10 we si di sei na koduru 100 no nyame onhyira wo ye papa ba bi mu yifire bia nyame nhye wo manamu na mame mu kwa nyame mfa mo nko mu koduru so bibia ni amoma ya update mu ye nte de yekoso me ne doctor akro na mbokwa akosi no so ne nkasa se nyame ya do no mu hwe mu nyina wie na me nso ma wie a maledi besa to nsa ame afremu na maba eno de ye besere wan za mo mpa crache na picture mra ne namfofo bia mu no pa anya omo a woni mpa na woni bag wodi ntoma yesu ye wo photo we say ni pa 55 wo aje ne collaborate ko yi ananse we say ID card de to abayi ai ni ye be fesu mu hwehwa ni photo pa emfa ne mra wate nyame hia na mo koso amamu nsuro ntrani bia obi obe from so obe threat mu bia mo for police station ku nua ge ba kro say friends ka fu yi no so no wan hye yi a ono wo bedam wo ba ka fu yi no yo so wan hye yi na se wono ani nua ba ya ni se na enye ne mobo no tena ojimi ne ho a obehu entimu kokoduru a obi bia obe threat mu bia na mo police station ho se nipa so mesi ye pe akra na pomden sei no waka nam de na koma police for say police for nche no o mu nyina beja agimi no ama akra na nya na pomden na mo kwa munya receipt bi o metwa mam bia no nam de send producer na fe
ye hu kwan de befa so wate my lady medase pi yo na Abraham pa me so medase me ze champo bibi o ha beka ye so ne so me kan se so man se me se ewie se ya yetimi ni penyina na obi wano kwa eka ewichi obi ya wote adwuma yi ya wuye in fact adum bi ya wo so ntinu wo ka ya pena to ne pa koma so enti maame ne be se me ka che on se seska we se ni wono no nke kura no a nkode ya do yo enti ba be du nsam me je mani bi akire pa eni se wo go hospital ho no mo no a producers no doctor no oni wo mo enkasa no mo so information ma soft mama no mo mbo aye nti na wo mo abo ne hu so mo de o musika na be let ma papa sa yes ka wo se wonya ene wo yi suka pro onu disguise den asoso enti me san wo ne dis we ama wo no de ade bo tim no eye ne ya enti na ni tip ano to wo na bibia so nsa ye pe receipt ya da account e be do 100 million e pa cho e fa ko chop money o fa ko chop money madam kise ye tia se no ya nye ni ye de ama obia nso ahu e na we kwa so bi kwa na anso enti receipt ne ba na so fa be hu ne o de be trust what them got on ya dance abusuafo edamase obasi munyina edamase champo ma se de asemu mu te me ame ba Habiba Media munyina maboa se mo pe atentrene e de amakola ketu nyame hira mo papa nyame hira mo na ye be die kira akopem se pa emensa divine tramo wura wi wura ye be so ni mu odi eno so yo ani tina no de sa no aha yo yadamase Rahel Opoku Freeman Radin Shira wate Freeman yo abusuafo ye sole nyame yadom ochina kumase maame hana obeba Sompa Nkomo ochina ye hwe hwan ne batai who is a mother enti bomodi aso ochina oni ebe hia e bompa se bedu china na eja ka tetrete na ba urade ne ebo afo yapon hello